along leta Allah kabe larban ke pecopai hydro project matro pangrum pet pen mane yong se lata along le pota dulu jokok pelong de lata ala pota ke dua nam along le alang posa long isi lahai industry pene yong si doro pelong de dak woreng war sai tum pen an nar soi jang tuman ke asuri suri atau man ke wo angtan ke tumda tum pen dak cewang lo nomor 2 ke prang ke le tum bang ke don bukajan kipi cement factory ban kipi ni li thai kunde prang cm ban ni sources se lapen ke karbi langpi project hydro project kipi along le tai tum alang tai tum council ban thanga lamdo na be thang chitok te thang revenue long onde Orang awak saya sakuri bakuri dalam le, saya non nilai tu malah ke misuse pula. Lapian sa ke pilong itu mah paisa pula, lak ni sose, lak ni rasuit soksikera nar kep, abiga salong le, nane karbitu balong le se hai, nane Tripura, Marwari fan, Jorhat. Ahomia fan Golaghat Marwari tum fan Guwahati Marwari fan Kolkata dadu phala tum fan lease kipi dak thangka chitok abi hulos council ban thanga lamdon da al tum individual lease pilo 99 years son pomasi ben boring our sai pine da thangta council ban longonde tasi nonil tu lamdon an ban kela ke use council da ke claim on skill no non skill no 100% councilors or kekle muran ke dagari sujang to konse pine la solam don to hinie bang itum dak lam don bang ke dak one ma council state government fund revenue kipi 60% revenue goes to Kargala Thomas Council and 40% ke state government lo itum as ke ong aprang bag itum thang along de lai asi lahayong si long te iletum Ningkani sibak lahaya tangka revenue long te letum suri sibak yang si itum council revenue long te no jepi haro kreni ra pokep letum la rong orega warsai kawe pin ahem atum ban ke itum achiklo wang after 3 years ningkani thoma fiba ke itum suri pho achiklo wang piunji abar sai ji ai industry long se datum along leta Allah kabe larban ke pecopai hydro project matro pangrum pet pen sopen ke ciri suri ini basidi ke thoma hydro project pen binai tada ke suri ini be abigas lata council revenue len angge laga underground pen sipai poje langroi pen lang pompo analo ke pang pet po aju ke lu rong panthan da mane yong se lada along le pota dulu jokok pelong de lata ala pota ke dua nam along le alang posa long asirar ban lahai ka chubai industry ta dangne ecology school ta dangne flyover ta dangne soini school ta dangne oreng war side ta dangne pelong de ratu da chini lasi aso ka chini si pini ka belong tum ke soini school ta dangji oreng war side ta dangji solar project ta dangne dim develop ko lapen ke ko ecology school ta nangji flyover ta nangji gula somatha sipini karbiang long rat tum ke je along tina consensi tame long pen betai truck si an ke APSLC lapen congress pen GOC BJP party long chupe abdul ke nare tum ke la alam gali lo practical se than theklong rat to balang tumi poisa pen muni tuman ning ang thin poisa pen na munji ma uni ma sila hai rat modal hai ako ipita bani klong basima bani klong pe banglo na cerap lu pupudeng kono asi lancono kapten